Kurungi Dr. eshaha za bibiri z'ekiro kandi n'eshaha ez'amakuru agacencyiro rukuzaga kusyaho ndi Elias Ritgusa hamwe na Lois Gava orumo rw'obubonero bitutakaga kuretira ombwijire deka tubaze tworeke byija bwebembire na bwanyuma tugakusyaho ombwijire. Emeto y'amakuru ne kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Omugacencyire kireki mubecho kureberaho abebembezi babeji bashariko mu rukunziri. Yanga gitu niryetendamu ruhangane ruhanga wacu. President Museveni nayendo rwuto rwa Bwizibwera bohweje nyakabirizo kuterwa chorus omubwire buce omurimbara. Media hiyo sirishi tulanga ya Bwizibwera nyatangu usika. Emeto y'amakuru yabane kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Tuyenjera kutanjera eyuwasiba muyona kurukana na Pasika amakuru ombwijire urikuzaga kusyaho ndi Elias Ritgusa hamwe na Lois Gava oworumi orwo bonero ishabarisa uwitware ryambara Lambert binumugisha nashaba bicereza okugira masuko omirimo yabo eyubar kwegamira obusinguzo bwa Yesu Kristo owabazocera ebi yabagamba ekire cyabushesheri izuba obu yabayebembire kitambo cya misa ekyo rukumanywa nka Easter Vigil Mass ahakereziye nkuru eyanyamutanga. Omugenzo gwa misa eyesirwe Easter Vigil Mass ni nkuru omumigenzo y'ekereziya omubyokufa n'okuzoka kwa Yesu Kristo. Meseji etangire n'okuhemba ekikome nabwanyuma omurisa yahemba orumuri aho buri omwe atungira akyerereze nk'akamanyiso kokworeka ngu Yesu ari ekyerereze kya buri mwikiriza. Archbishop Lambert binumugisha akutushabo kwecureza no kongera okukunda ruhanga kandi ubuzima yatuhanangiriza ngo tumanye ngo ruhanga akatuhanga turi barungi munonga natumanya kandi natukunda tuongere okugira amasiko. Twaza akashozi ruharo omukanisa ya St. James Cathedral abikiriza uva kujaguza amazoka omurezi wa Nkole Reverend Dr. Frederick Musigwa yashabanya Uganda okongera kwehara ekibi. Omurezi yanja kugamba n'abindi bintu ibyo mwikiriza ashemerire kukoratera okubaje. Nago kuzokago agituru kurebaho agabasize kumbagaza nibare hariho amabare mengi obunda gitwine omumagara gaitu omumaka gaitu
omunsi yitu agakwenda ngo gakumbagazibwe nago ebirebe twine ibarera hango ry'abashija n'abakazi mu makagabo kurwanagana imihonda n'iminyurano omaka harimo no kwitana harimo no kutambikirana ibigambo ukuzoka kwa Yesu nikutwera abanyabutegeki abaye kumushabuko nabo harahe basha abanyuganda mnongo konja kwegendeza ubu turukwera obwire bwo bururu niyo sizoni yitwaza kutandika yo kuronda karuru nyenda futero muranga abantu bona abakwija kuronda ngo tunje positions nari ngo abantu baba karuru ebigambo byanyu ebikorwa byanyu nibasa kwatanisa abantu nari kubaretera kwangana nimba shaba uburyo mwebembeza uburyo nonda kwebembera abantu waza hakadara ibyo razegamba ibyo razefutekateka bene bukuratarara ahagwenci Yesu bambere kandi akazoka mutube abakiriye kandi umutezi w'akaruru oshitame orebe ocondozi abebembeza bakwenda kubebembera babakorire ki abene bakora abaryo nibija nibagamba ki kwena ngo iwe ugenda utera karura eshahejo nkebiri ko namukago kwa mushanjo bwa members of parliament umupate yito ya inaremu orondo umuntu ahabwa ibikorwa ibyakozire nari obuturwa bwe ahakutura nabanibazi we byakubakorera nari kwakutura nabo umanye ngogo numwebembezi okire bendeza ukushemererwa umbusinge nombumwe amashemererwa rukundo ahari uburyomwe ahabwizobera turi kuzaguza egyo kuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo nimba shaba abanyambarira ngo tugume turi bamwe tugume twine rukundo tugume twine no kushemererwa ubwo turi kumanya ngo muzunu witu n'uruhanga twaba turyo munsi ebyensi turwanire turi kwesigira mu twine rukundo no kubangirana ubwo twese shitinisa mukama witu Yesu Kristo otuzogire twaza umurampara Reverend Emmanuel Munyaneza ogo n'akidikon wakinone omulkinoni akidikonare yashaba abanyuganda nabo ukongera kundana bongera kumanya nebirungi ebiri omukireki nibashima kubana bakora izoba okuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo echango Yesu kuratarafira akazoka kuri karisetaro kandi cyamuretire yafa akazoka nahabwanje nahabwawe omusisindwa yabirashemeye kubambwa musharaba konka Yesu yatumye ro mfunguro yazamusharaba ahabwanje nahabwawe nabwo cyo ntweta abo abakuzomushambani abakusinda abakwiba abakwere bihagaro domestic violence amakaminje mugareba gashaka gabonira hero konkata amakaminje tigaboniri kana makaga bakare gakagashemire mwe tweta ababo abakushanda ngo bine sente abakushanga bashomere abakushanga bino butunje konka bamakaga abo garemere izoberi Yesu kuzocoro muritu nicyakutera akashani kureba omuntu wabira ino gwenje konka marwa ngamaraho omuntu wabira ino gwenje konka bushambani numara hwekaye nagwe cyo nshaba ngizobe rya Pasika Easter nitushaba ngo Yesu azocoro muritwe tfakibi tuzokomukishira rero amaramizo ekanisa nihanga bijoro busingi bijoro kushemerwa Archdeacon Reverend Emmanuel Munyaneza yahinda rukusima abona abakwatireho n'abali nibonja kubakwatiraho cheka ombye ntunguka omwanyogo abwa TV West ndisenyo Gideon na Elakiza Tukumizamana n'amakuru Bishop Wishaza ry'abakatoliki Elia Hoyuma Vincent Kirabo yashaba abantu okutwara echo kureberaho cha Pasika okwigarura busi abantu nyamwinje nibo bakero bimesa yo kujaguza ikiro cha Pasika eyabahakiriziye nkure ya Our Lady Lord za hakashuza Bujumbura omurembo rwa Hoyuma Bishop Kirabo yashaba abantu kurwana somwira magumu bisitano mu makagabo hamwe na hamerumo yabo ngo habwo kuba Kristo kazoko kurete cherezi ahora bazebigambe ebi
nagamba ati ngu kandi Kristo waraba atarahumbwiwe okutebeza kwaitu kuba kwabusa kandi okwikiza kwanyu kwabusa kandi naitwe tuzokere nkabakaisu abebisuba abaruhanga. Ikiro kikuru cha Pasika nkijaguze bwa buri mwaka habwo kwijukwa kuzoka kwa Yesu Kristo mu bafu nk'uko byahandikirwa mu Bible. Omugandi President Yoweri Kaguta Museveni yaragira abapolisi baha muhanda beta ba traffic okwejo za kamera za muhanda kwata abantu bona barukora za butandu bakirukanga batatu yero bujunanzwa bwo kutwara umuyirwa raba batomera. Ikiragire cyaba kiryo mu butumwa bwa mushomerwe nganzi yihanga akuzika John asabo biraro mutabano wo wabiraro minister byo kurebuza by'entasi yihanga Dr. Baltazar Kasiriva Twatch. I commiserate with the entire family, relatives and friends for suffering such a tragedy. The death of such a young and promising soul is very painful because it leaves a big gap in the family. Ogwa kitwa butande yabiro murorobo wa aharuguto rwa Entebbe mu district ya Wakiso ubu yabire nataho mukaweye. Traffic police and other security agencies must be swift in apprehending and punishing reckless drivers. Government installed cameras on the roads to track criminals and bad road users. John asaba kumuhulire akafa accident kandi kirekyo akasiba natera amasimu naterera abantu unu nakuli nyongera nnyo kubiriza abantu baffe ebiseera nga bino ebyebikujjuko nadala ekiseera kino ekyamazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo abantu bangi bateka mu sente nyingi nkugula engoye mu kunywa bingi be banywa omubisi n'ebirala ate n'okugula emmere nyama n'ebirala tugezeko kusasanya ensimbi ze tuyina nga tukekkereza. Omugenzi asaba ferira ha myaka 40 y'obukuru kandi nayo abatezi ba karuru mutali chomerangana mutali jumangana makuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Ambrose Nwagaba Katoto Bishop w'ubureberezo bwa Kigezi Right Reverend Agada Kanjuna yajumira munonga obushomankuzi obweyonziro mu Uganda obutumwa bwe bwagambwa omukushaba kwa Pasika ahari St Peter's Cathedral omurugarama omuri municipality ya Kabale. Omukuburira kwe omurebeza Kanjuna yashaba abanya-Uganda kugaruka amigashe ryo mushorongo gwihanga for God and my country ari kugira ngo ebigambe bishemere kuretaho bwesigwa no kwehayo kurwana so bushomankuzi ari rengo rwona. Bamanyuko baratwaze n'abado mu bwebembezi bamanyuko baratwaza mu bebembeire ahabo kuba barahira okurinde cy'abanya-Uganda n'abanya-Uganda n'amagaraga. Akanjuna yongera yashaba bikiriza kuri so bwire bwa Pasika nko bwire bwo kutekateka no kugaruka kweha yamagara marungi. Ibi barweta bibangu konkaro n'ebici ibi bibure gambangu no bwana bwa muha nibushishe nyawo hariho n'uburi kubasa kubuza ubusinge ukararota nyambi togo muri biri bihango kokwe no kuguga umushorongo gwa mwenda mutabiri wabiriwa ahabo kuba mukajuro mu ntawira n'imitwarize ye mwajwaro mu ntamusya ohindurwa buso butosha omubwenge bwo kushanisibwa no wamuhangi. Omukushabana ko kumwe omunyabergero Dan Musinguzi n'abasa yahigwa abakristayo kushaba obuhabuzi ku rugara ruhanga behara obushomankuzi. Yesu agarukiye aheze kuzuka abenshi bakamubuza ndajani Luka 14 ngo abegese kushaba aho bakaba baraza kugenda nibwo yabegese zishara eyitushaba kubishobora. Bishop w'uburezi bwa Muhabura Church of Uganda Right Reverend Bise
yashaba abantu kuzokana Kristo bari kujuna mu district ya Kisoro akushaba kwa Pascal St Andrews Cathedral Sesame Church of Uganda omuri Kisoro. Haleluya. Mu bugingo bwacu bwa Kristo uyu munsi ni wo munsi mukuru cyane usumba indi minsi mu minsi ibaho, umunsi w'ubutumwa. Haleluya. Sinzi mu mibereho yacu siko wakoze icyaha bakagufata. Yashaba abantu kurekeraho kuruhira busha kureka bakore ibintu eberahereza ruhanga ikitinza. Yesu amaze gupfa, abagore babiri bitwa ba Mariya twasomye yuko bagiye mu gituro kugira ngo bamusige ibihumura neza. Father Alphonse Mbabazi bwana mukuru wa St Peter's Gisoro Parish Roman Catholic Church we yagera ngo kufa kwa Yesu Kristo abantu bashemera kuganyirwamo ahabwo kuba baferiri. Maybe we are also deceived. We are stuck because of what we go through. Discipline, big challenges, maybe for a job, yashaba abantu kugumana rukundo. maybe your family is about to collapse because you are not in good relations with your husband or wife. Maybe there are so many days happen, you are not sure when you cover those days. Okushaboku kwahiko abantu batari bamwe na bamwe amakuraga gashakwa Job namanya na keita tuzarigwe. President Yoweri Museveni na yendo urguto rwa Bwizubwera buhweje Nyakabirizi nguruterwe Korans ombwire buce. President Museveni ebabagambiro bwabira ryo mugenyi mukuru aha mukoro go kusima kwa munywanu we Omoruto Mabwizubwera omuri district ya Mbara. President Yoweri Museveni abirari ha mukoro go kusima ko mugore Thomas Kayanjire ogutandikirena no kushaba kandi okwebembirwe Bishop Sheldon Mwesugwa owa Ankole Diocese kandi oburire abirari Bishop Johnson Twino Mujeni owa West Ankole Diocese. So nishaba mukama ayongere kutwegesa ijo owishe Kayanjire kuyizuru wanje naganira munawe ndeshiri yagambire kuna heze na mjantiki ubasizota tidabire mukopi tikanywa gama ndo yagambiro tajara bishop inaenda tutataho ni wangambi ni wachiga na ayo Bishop Twino Mujeni ashabira bicirizo kufa munonga habazire babo kandi nabakundine obutajera na mwaga okubaho kwitu okugira amagara marungi nobera abe bintu byetengwa kukamura bigiruko bikoma kuza kufite imyaka nemba bazoha za God's protection and grace. Nabwanyuma President Museveni agambira harumuze Thomas Kayanjire ngo akaba ari umushaho w'amatungo mwaka gwarwo mu Rwanda 5 nuko kushaba abantu okugumana bakorana n'ubwezerice. Gopa tenu kubareba tenu kureba umuyaje wabo utamugurana nabareba. Omuguru Thomas Kayanjire asimire mukuru w'ihanga abo kwiso mukoro gw'ekitinisa okutabashe kurwihanga ni kutabashe kujomba yaje umuntu rwa kabiri yabara kutabashinsa ukangura ukabyaje gukora icya kabiri yara kumurke kayaje abana bora babyahe babajaho zaro yaje yo mwemera iguru babarebe mwaburi wire umabana bakuga kwera abana bora mukweto babyahe babamara kanje kone abizara bora mwemera efsheba babarebe.
President Museveni agambirana na hakutera urwuto rwa bwiza bwera buhweje nyakabirizi ko ransombwire buce kandi agizire ngo na nesente zo kurukora babwina ho barazihe Media iyo sire isture tuganga ya Bwizubwera Nyakangu Usika baragire n'ibyo kumba habiro kwa tunyesente gukora nabwanyuma President Museveni atongwize kitabo echamuzeyi Thomas ciyahandikire nuko kumuha akasimo akeba hasa na 92 kandi agarukire yagurana n'ebitabo igana ebya miliyoni 5 amakuru agagasha kwa Evans Taremwa bari mnunga Evans Tarema twatunga amakuru g'ubusasi agukufa kwa retired Major John Bashija Kazora kandi wabireho umujwecerwa owecyange cyakashari amakuru agarukura taho nitwija kugabaha izoberi ya nyinca kare kandi ga TV Western Tushasha na n'abanyabuzare bemanzi Kazora mukama amuhereze ecihumuro curungi twaza kuhumuraho nitugaruka n'amakuru agandi udakaragaho Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja citu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudo nokora ekikire wanyompe nkoni. Wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngasinyode ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wakinkorire.
Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 20 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu note mushanje ina note emwe 2 3 4 5 mukaga ninga note mushanje ina 5 ninga note mushanje ina note rukumi umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja namugamba umuwara ngabuganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha mureta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kariwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yani kurukumiroka Buganda kombucha mukahumura kontu gunuzamo na namakuru abeja bashomire ahari cyabenda secondary school batandike huru yo kurundana sente ezo kombeka ecombekwe cyamara Papa Hall bwanyuma yo mwijorano gwabeji okwata hansi na higuru ahishomereri muri district ya Kamwenge aba batandikirena no kwiruka kandi hureje birebembirwa mureberezi w'ubureberezi bwa East Rwenzori Right Reverend Bishop George Triasingura Abo kubasa kutama umukoro kumva ekitinisa mukayija omubwinji kandi tukabasa kwiruka kandi okuhayo abo kurundana empiha okukombeka Papa Store amashomero ningashi institutions n'obujuranzi wa buri omwe teri government yonka ico kurebera emikoro nkeji itwetaba old girls and old boys twetaba zire twetaba well wishers kugira ngo buri omwe akwata haru kubasa bwanyuma bagezireho kushaba okubira hishomero kandi okubire kugenderiro kurundana sente ezo kutandika kombeka If we come together, some of them are short-term goals and others are long-term. But in the interim, as we start, we are looking at the short-term goals. Tugikwipinge tukiteke mu vitabu ebirungi by'omulembe atala academic books bine kusoma history, geography and economics tuteke mu internet abana basobole gukora research mu bwire bwabo ishomereri obwahateriye nabeje barukiko mu rukumi kandi aba nibagira ngo kombe kamara Papa Hall nziza kubahwera okucendezo mu ijorano gw'abezi twasaraho ngo reka tukwatanise twehe emyaka 10 to making a song kwa kamara Papa Hall no myaka 25 ninga 10 omuntu alizeho wena nakuja stage mali Papa Hall kumbe kwati hobbies and OG ecyo chombe ko turateka kuja kumaraho miliyoni sente ziri ku billion emwe inga no kushubamu
ahari biliyoni imwe kwetengwa barundineho miliyoni 10. Omugandi municipality ya Ibanda etandikira umurimo gukombeka imifureje y'amizi eyabufunda kandi imifureje ezi negambwa kuba neza kwezaho biliyoni ziri kurenga 3 yaba yahwire. Imifureje ezi ahabwa abantu kuguma nibetera nduro mwaka gw'ibyesentugu etandikire gukorwa. Abantu bari bombeka iruguru y'amaduka iruguru y'etown hata miza ko gona na gashuma gayijagaza mu rufunda twine channels nkina eziri mu futuro mu 20 eziri zitimbwa amezi abagwa amezi ntogakuze so turiyo tukozesa local revenue yitu kureba ngo tutakatungire program ya Usmith kija o municipality bonka program sente zitu local revenue ezitwiho mu property tax abantu biteze bakushashura sente zo turebe ngo twazikozesa je. Imifureje ezi ekatebereza ubwo kwezaho biliyoni ziri kurenga 3 okorwa mu sente z'umushoro ogurukorwa mu bantu. Amfureje abantu bengi bose babuza train channel ikintu batekateka habo busasi bwingi kurga ahamera ko cyaci kushumira kimwe kuza a Crystal Courts noreba umfureje yo gukurigera nko kutwazaho ne mwareba n'uburengwa bwago n'ubuhango twasa gukora umurundugumu hata ntubikora phases. Sima municipality ni Ibanda municipal council okutukora konga hine bichuriyo mbiboraho nkoruguto kortera koransi no kukinga higura abantu bakarabaho je. Umukurambura project ezi aba barambwire zindi omuri eyo kombeka office za municipality eri hafezi ya kashatu hamwe na nezindi. Nimba shabo kugumisiriza government ni kurampora kandi ikora okurugira resources kwazormo nimba shamo gumisirize namuni nkabo mwara ukuza preparatory imugumisirize government gene ikora kandi iza gombe kampaka muhiro konkane ikora in phases. Amakuru agagasha kwa Anthony Twine na Timothy Mushabe. Amakuru abashubuzi bo mu Katari ya Kambara Central Market nebetombwitala abebembezi abakanso yambara ahabwo kwanga kubahereza abebembezi abasya bwanyuma y'enchuro yakaciko akatwireho okwo. Abashubuzi bambara Central Market bagira ngo bakahandikira town clerk na council omukwezi kwa kabiri umwaka ugu bari kubasha bukutebekana so kuronda bebembeza basya ngo kwekiragiro cyo kugira konka n'ubura hati tubakagarukwa muga nibagira ngo ibizubyo n'ibintu mu Katare ebirumu inshunga z'amashanyarazi obutakorwa bwa sola na n'ibindi beresirwa akacikwa karuho kuba katarashijumirwe. Obwebembezi bwa Emma na nakaciko ke bukahoyo mu 11 hazo bwahwireho itokushaba kwitu nitwenda ngo tutungo bwebembezo bushikire nko kwiteka rero kugira tunga abebembezi okurugum department zitu bya twebembere nko kwiteka rero kugira tureke ngo akatariki tukazombuteka togerzeho twahandika amabaruha bro office twagitayiremo nangu kubihendere ko mukufuba hati buri mwebembeze nanda tumuhandikire wenkawe hokwano ikar kansara tumumpandikire oikar rosi wana tumumpandikire oikar meya tumumpandikire konga kwihatwa hata hum gatarako tukatunge kizibe kitakabuga ahakuba waza ngahanjonga y'amashanyarazi generator te cooperatingaga cooperatinga kwizoba rumwe obabire mbaza kongera mu akaju aha level 4 aho ngahura ya operatinga yagamba batanga besenje zabo amaguru gacu ngwekaza mukore mirimo yabo tumirimo y'abashubuzi. Abantu bagira ngo kansere emirwe kutuma umukore kirageretsia ekiri kutegeka obutari echa Markets Act 2023 ekiri kwihaho ubwebembezi bw'akaciko kandi ekikataho ubwebembezi bw'abantu kabasha wiziteka rya Market Act eriyo kwihaho ba chairman b'obutare tukafuna mugisha nkaba councillors ba head department twashemesebwa ayitekeryo konkeze shatu ino kwetombwita kwangu kugira ngo iteka rya sainingirwe owekitinisa president Museveni otukunda munonga bino kwetombwita kwangu rukiyaba chairman aba kweteka executive eyo kwebemberwa mwami muhumuza Emma konkaneze shaha ntureba chairman aroho
kandi nageza munonga kuturemese emirimo yitu nkabebembeza hanshongaje ndurebe tukatunga abebembezi abebembeza twaronzire tweterera garuru tukamanya ngo mbwene hatwafuna abebembezi twafuna urutindo ahagati yitu nakanzo konka tukashanga urutindo rwabenteka ngo ruho turwabaho hatwo gwenda kurura mugono kwiko muganzo kumanya cyufa hagatare bagambira ngo apana tugwiza kucimanya ahakuba hino wa warigera tumanya ngo akatare nikatwarwa market master na councillors ba departments konka wenka we aremirwe icyaremirwe nabanza yabuza rubloka Emmanuel cyakumusharamu nicyo rero kugendera kandi twe nk'abantu tusigarana tunyigibwa tutukuyambibwa akaciko akarukwebemberwa Emmanuel Muhumuza bakatandika enchiro yabo omwaka gw'2022 omukwezi kwa11 kandi bakaba bari abo kwebembera okumara emyaka 2 yonka tugereze okushikira bebembezi abaruho bwa hati bayanga kugamba nito hanshonga zone zirukubajunanwa kandi we principal commercial officer karakore Aaron Bahanda otwagamba nawe hansumu yagira ngo ibyo byona nabamanya kandi ngo bari omuntebekana sazo kutebekana sobururu. Obviously they have, but the Market Act came when we had settled the vendors. So no baro they came before the act. So what we need is to do what to organize and have them to organize and have them. Ekiragiro cha Markets Act 2023 kikatebwa mu nkora omukwezi kwa gatano bwanyuma y'umwebembezi wihanga President Yoweri Museveni okukitaho umukono. Obutare bwona omu Uganda eshahize n'obutegekwa ekiragiro kikweta Markets Act ekye2023 kandi ekyagiro mu nkora. Ekiragiro ekyo kikaba nikiyaho ekiragiro ky'obutare Markets Act chapter 94. Ekiragiro ekyo kikateekaho okutekaho mukuru wa katare ningashi market administrator na n'obukiiko bwe abashubuzi nibagira ngo nkabatora n'abebembeze basya ebizibe bine bikatunjirwa mubazi amakuru agagasha kwa Edison Kinene nonga Edison Kinene abwemboze je twagumiza mu namakuru abiciriza ari Swahili Full Gospel Church mu Rembo Mbarra bashabwa obutikirize ibintu byensi okubiha kujuno. Apostle Abel Katambara orukwebembera Kiswahili Full Gospel Church aho murembo rambara yashabitiriza okwerinda kugaruka inyuma omkwikiriza abo bikirize yes. In the name of Jesus. Of Nazareth. I'm standing here before you. And before buryo umwe nanishaba wawe n'umuntu gwayangine nawe mugarukane musasirani umwami n'umucyara omukayanyu mwamubire mutatebekine mukurwana mukuyomba mubirekeraho muzoke na Yesu. As I enjoy this day, know that the power of the resurrection of Christ was the Holy Spirit. Praise the Lord. Ogunagirango okuzoka kwa Yesu kushemerire kuhereza abikiriza amasiko go kujunwa ngubonje kwesigara hanga abo kuba barembera yona na baro kanimanya ekironkeci abamwe mwaza kubaza kurara munywire abantu mwaza kurara musinzire aze icyo cyotiri kumanyisa kuzoka kwa Yesu okuzoka kwa Yesu tikumanyisa kusinda tikumanyisa kurwana tikumanyisa kwiba tikumanyisa kushambana tikumanyisa kibi nikimanyisa okwera okashemera azoka baki ekikumanyisa ngu abarokore tunekwira kandi tushemere twirire bonga tutakayira tabyetire. It is fit for us to have for communion, but we should really repent and mind much about it. abikiriza okutunga kushemero nagirango ni kikuru kandi akanako kamanyiso kukwijuka omubiri n'eshagama bya Kristo ebyasheshekire amusharaba okucungura iwo musesi twaza omurichenjojo abanyadini ku Rugomo district eje ya Cyenjojo bashaba okorera amagara gabo bakiri umunsi. That will be revealed after us living here. That means we are just sojourners in this world. Moving on to the next world. Abishimwe aba okugamba ebinebinde baba niyo bajaguza
amazoka ga mukama wetu Yesu Kristu akanisa ya St Paul's Nyantungu Church of Uganda. Kugomba kwetu ndaguza amahubuka ga mukama wetu Yesu Kristu tumbuke turuge mu bibi tumbuke kurugo mukofu tumbuke kuruga marwa tumbuke kurugo musihani tumbuke kurugo kwitangana tumbuke kurugo mukuhonga batayi baitu bwanyuma twaza katosa Catholic Church okaba kuno twabashanga nabo bali mu kuhembesa mukama. Ikiro cya mahomboka icyo kiro kikuru muno dini ya Katoliki abo kuba ni kiro cya Kristo yajunireho yitwa abantu yisaba abakristo twena na muno kukwikera twaza mu kisibo tugumizemo tujagambe kisibo kyoyire. Reverend Father Vanasio obusobozi omubutumwa bwe yasha abantu bona okora eri Yesu akunda. Kari umuringo gundi gushobora kurangira ngo tuli bantu abajenirwe sagama ya Kristo kandi tuli bantu aba Kristo okwiha okukora uwe yonka bya kusima nabweki paskeno neteri banja okurura ntubako ba Kristo bonyine bantu ba Kristo kandi ntwemanyira ngo tuli bantu bembaganiza abantu abacungirwe sagama. Twaza omurubirizi abikiriza mu district eji bayihanangirizibwa okutura amabare agibekorize batahi babo. Ebi n'ebindi byagambwa omukujaguza ekiro ky'amazoka omusaba Deacon Buwandeki. Izo munsomo okubasa kutufera n'okutuzokera n'okubasa kutugarukanisa na Ruhanga. Nabwo icyo nintera abantu bono omuranga okubasa kugarukana na Ruhanga wabahangire kandi wano garukana Ruhanga nabwo tokagira uti ninkunda Ruhanga untakarebaga kandi nyango umuntu untuye nawe. Twaza arubirizi Catholic Parish okunabo twabashanga bari omukuhimbisa ubu bakongera okujaguza ekiro ky'amazoka. Usanga babasa kukomera abagenzi babo amagiraki omuntu akwina zamanya tato nakoreki full stop nkabo nabo tubiri abizere bakareti bare bakarteka hagiraki Kuto egeri izoba umaramizo Ntena kuzone sire twine twekorera amabare garemire ororo naku agamabare gaturugaho tanke kushasarana kandi tukundane. Honorable Cadet Benjamin Buturo yahekerezia ya Rugazi miliyoni mukaga okubahwera abombeka nabwanyuma yagenda yakwatiraho ekerezia ya Rumure nayo abukwati nabombeka. Gasha kwa Anita Tukunda, Daniel Bingana, Nonesmas. Umurego witu wa TV Osto Murungi ntukusima ahabwo gumaho kandi ornitwe kutwikize tugaruke tumureho tugarukana amakuru agande. Mbasaba abaziri murwane munonga orebwe mu mwana wawe hine kiyafuna umurayifomu okubaje tikumanya kuzwara degree okubaje nitumanyisa kugira ngo ekiwaza aho kutraininga ninga hine kiwakwata mu ngaro zawe kandi no ukora n'ubukugu n'ubwegendesereza kandi no kicenga muri mwana nimbatero muranga abo kundeba abampurikirize nabasaba mwerinde cyo guma abana no mbiho mu matendekero ningo mu mashomero batakahereze ecyabatwiri. Nabanyeta umushaho nanga Samuel umashomero noreba amashomero mingi gashemeye kwa ginesikide ginamo umushaho mutendeke arakubasa kucebera abana kandi akabaragurira akabahimbazi yenyine yarga kubacebera konka no shanga kubana utangira mu mashomero ushanga sikide terho ushanga umushaho wena umwana kirwara tina kubana mangu yarwara ahakwata n'umutendeke taraha kubasa kuraguza sick bet zero ushanga n'umwana yahika nukufa urene batera umuziro manyo mwana yabatinati kandi bakubota kumutera obusho mutwe yakurugirenga nkafuru none noza kutera umuziro tiyo mwana yarwara furu. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa
haba okwinjira graduation okusima enkiiko za AGM n'emikoro endijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente k'enkiiko tina events nibashangwa aha Chombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti 776 5 9 ananina tina events nitwe twango muri burengero bw'izuba abino buhereza bw'umurembe na hatutokikirize nguri gashemereye kutandika kwega hatshori inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandikisa bw'umwaka gw'2025 kuri yo kugenda misho ahambuga nkuru zishomero rw'ebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize nshonda zona nangu nebisare byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanya birukiraho 076 9 27 8 na 076 9 8 Aliana Junior School, a great start. Musego abadomu lwa katoli ku ndongozi na nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutobo okolola okotyongoka kwata kano Muzeyi kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Mbarara Community Institute erukushangwa hife ya Bank of Uganda opposite Skylight Hotel Mbarara omukiswahili cell nibamanyisa abeja bahereze P7 senior ya kanana senior ya mukaga kubine emyanya yo kushoma habwa diploma na certificate omumashomaga technical building plumbing electrical installation motor vehicle driving and mechanics saloon tailoring and fashion design hotel management and tourism business accounting and finance business administration secretarial studies public administration, social work, journalism na computer science. Education, nursery teaching, hamwe na primary teachers education, hamwe na gand minji, okwehandikisa kwatandikire, nibabuzwe buzo ebya UBTEB, DIT na Makerere University. Ebirukukiraho, tushanjaha Institute mu Kiswahili Cell, Mbarara City, Ningatera, Note mushanju mukaga, mkaga na 8, 89, 22. Mukamanze nalyachi era ddala kituufu inache walya nguza ebizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yapya. Wali yakapya. MTN kabo de super mustairo mpya. Vibe mpya. Then you kabo de smartphone nebi akabibiona. Wali yakapya. MTN kabo de super mustairo mpya. Vibe mpya. Then you kabo de smartphone nebi akabibiona. Get
the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpora in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Nabaramusi. Ninye Didier Drogba. Umubaro gw'abantu abarukwinga n'imitwaro 25 nabafera umurubutandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka. Iki nkinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa. Kwaratenda jireji kwerinda butandu. Buri ruguto rwine speed eyoshemeye kuvugaho gikoratere. Cyendeza speed ya motoka yawe waba uri mukona aha bushumo hamwe na habitara. Reka hakanya hagati yawe na motoke zindi. Waba uri ya muhanda kwaratera amateka agakuhebwa. Twena tukuma magara gitu. Twetantare butandu ahanguto za Afrika. Umutumwa bw'abashubuzi twagumiza muri amakuru ente 92 embuzigana 50 hamwe na nentama 83 nazo zabagwa aharufura ey'umurti aho mu Rurembo urwambara ababageno bagera ngo amatungo gaba make nabone kwe kusharamo okongeze bei yenyama urganyo mwazo okutandukana rwa mukaga okisya erizobe lya sande egekero cyiti cya Isa ekero hanga yatuseho tugire omukusugurukana kwa mani nyomwazo tsibiro omukusugurukana kwa mani nente zonka zibe zituburire zo kubanga twasibaho tuyayana nezitubagire zandu batutubina bazirire ebyo byo bizubu byonke biturumuhati ente zirya higuru enyamatera kugenda turyaho ebintu byona biryaho bishobora abantu tubine sente kusubura byafude kubanga kategorike tubagente nitusalire bweru byagani ebintu byacyuse muri wansonga intete zirabika intebazisera tezigurika cyovura n'enyama yenyine tirabika era nayo nyama bajongeze eri kugumu kitundu kumukakaga olwembere intete zirabika intezabura inteziragawa titumanyi obazifuruma mu gwanga nezigenda ina zente basaze nnyo Bana ngibotunura amabagira kali mu gwanga gasarente bulunaku ngate walu nezifuruma ebweru so kiraga nti Uganda tuli balunzi Dr. Bagirente nche tubagirente ngiyigana 5 nobuzi nkamagana 2 mwene rizoba twayongera hwente nkama 30 nazo na nobuzi nkigana nkigana 5 Makuru abashubuzi abarukushubuza no kubije mbaho okora mentebe ebitanda emenzana nebindi omuri district ya Kisoro bo bashaziremo kora ahari street emwe ngo muringo gumwe ogwo kutungura byo bushubuzi byabo abantu abarkwegitira mu kibina cyawe cya Kisoro United Timber Dealers Cooperative nabajara ngo kuzomwanya gumwe nce bayambuguze ibintu byabaha beyer kwingana kandi nabakastoma babo nece banguhira turenda kuyireba turebe ibyo twakoze turebe n'ibyo tutari twakora turebe ibyo twagezeho kandi turenda gukora n'indi development plan y'imyaka 5 plan y'imyaka 5 tuzakurikiza muri imyaka 5 nishira iyo myaka 5 icyo tuzaba tugezeho abantu bajara ngo na stoha yabo nibenda kugumana bajipangisa okugira ngo bakabona mu magoba ariko nga cooperative nta kandu
ko twabona mu support ya government uzi abandi babonaga kizi sente z'imyuga bakabona president yaza kumva nk'ikampara umva ngo president yabaguriye ibi nibi za machine zinibiki abakapentaza akabafasha abacuruza akabafasha ndasaba government natwe iyi cooperative aho tuyigejeje turi kugenda Haji Badru Sebyaro RDC wa Kisoro nagira ngo abo bona bayigurize sento myuga bakabura kuzigaruzayo nibija kwatwa Rwanda gira CPC okukwata abantu abagambye okukomya osendeze emyuga tugamba sibugambye kubanga banabyabufuzi bajja kujja mu kiseera kino RDC atokwata abantu baffe please tugenda kukwata abantu abalemedde sendeze emyuga Abel Bizimana yashaba abashubuzi b'ebyembaho kwejumbira mu kuhinga emiti okugira ngo barinde obuhango bw'ensi ariko magombora mutari byajije nk'ibyo biti aho mugastangira kuba murarwana niyo mpamvu bacifu bacu barishiramo ibimundi bakishiramo iki barana amataka yana ekintu kibali kweta omuti munsi mumuya muri kijo munsi tihariyo omuntu munywani wawe nkomuti kwihozarwa kwikakufa wazarwa tiya omuzere baramutekere nkonde ngo agira amaki amashereka konka ejo nkombe baragitekesa ki enku ogu nagira ngo cyabasika bakozese n'amataka ga government ombiyanga byabo okugira ngo bahinge emiti myinshi amakoraga gashakwa Kate atuzarire Keta tuzarirwe umurebi witu wa TV Sto murungi tukusima we bare kugumanitwe kandi agongo makuru agacencira gutobasa kusyaho ekirecho wanaga kusyaho nde Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava worumo rwo bonero twendezo kurara kurunji otakarga TV West Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Shana Production. Endagano yitaka endagano kaya bendagano 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 Afternoon, boss.
ngumire ninduronda tindukorere tukireba hatugunugwe mu rwabo niko shimiye kuba n'utwazo bishimiye kuba nimbuze kintu ukacimpera umbwire wakitegereza ubundi muza kumusasira kugira ngo nakugambira mukubi konka nimba nimfuterezo ko nakore ki uko nakore imirimo yawe wanyitegereza no icyo kuza kunkora nuza ukwandika endagano wakitegereza nureba nshobangirirwa akatekaho umukono we na nukazu yatekaho umukono we then na nesente zibatiye rebeka ngo endagano yurakore urebeke ngo tasigara mu space yona umyanya okorgaho aho utandikira mpaka hano yari bateririho ki aho bateririho umukono yawe mwene mbandike ngo wabaguza sente endagano yo kuza gukora nuza gukora endagano nyowe nshobangirirwe naguza proti yanje n'amaju agajirumu ndi kujuguza umwami kareju shilingi miliyoni 25 wanyetegereza basi rinda kukasha kawangizire ngo nshobangirirwa kamuhereza miliyoni 5 kandi kanungambira 25 nabwo se ibintu bifite oyina bwenje mu mutwe aho kurya no hamanye yaza hebintu byone bidomora amabafu kanike heru batatu wokweta no jangu ayi ukama yekiro manya mukuru we kiragwire akatandikaho edoka konko musigazi yangambira ngo ebyakuse nakora aduka no manya ngo rukuyija wena aikana muhereza soda yabusha amuteraho neryandazi obyesere bya hano rero ngo amabasha gara kugabago urukwiza wenda nubwakuba atine sente amuhereza ibanje ubwo amuteriyeho na soda yabusha mwatwe nareba ngo ibintu byaza kugwise eduka business ejo yaza kukutuma umurumuna kamwohereza ntaze kumushomesa ibyo kushubura yego wana shumaza maka karekana aho kuraza no kamanya aharo kujweka negesha hahuru no kamanya ureke ndakugambira wanyetegereza tindi kwenda kandi uteze umutwe korenda ganira kugamba nyowe shobangirirwe naguza umwami kareju amaju ganje na proti yabo ndikugamuguza miliyoni 25 miliyoni 25 noza kwati ibiro ziteka wanyetegereza bose bintabye tubonire wait no kwati ibiro ziteka kora heze kuteka hashiri 2 zibe miliyoni 25 utakakoresho bi ukazambika mbigambo bose ashura ne bigambo tubikushana ebuzo koyire binki ururoya mukandikire kubaruya harinye yo mukoti nimbozo mushambo apana bose miliyoni 25 utakazi teko mbigambo lekazi kumengo kuziri umushura kare bose wanyetegereza umaking sure okorga hiwa atandikira okwika ahiwa signinga tuwasigaza kumwanya gona toine kureka ho space yona yes wanyetegereza ebiro byo kwezi bitakakweba address yabo itakakweba wanyetegereza ngorecho okwenda kushimirire kuba nokore nani nkwegesa ukora atwaze nimba atari kutwaza wanyetegereza nimba nimporeka nyenje kari kunkubandaho imirimo basa kugitwazo